E kaunti ma Migori kochacha en ni koro ji abich to notony ahinya e lak tho seche ma bende koro lori ma bende ne giidho koting'o simiti gi gik moko mag gedo donjo e aora ma Migori e tie apaya mano mawuok Masara kochomo gwenge mag Sori. Kaluwore kanyo kod derep lori no Kevin Sogaja, ji abich go noting'o simiti e lori margi ma bende gintiere kapok brek margi nolal seche mane gitemo mondo koro ne hepa nena gari matin ma bende koro nochomogi. Jal machielo Collins Okwanyo to lero ni koro brek mar lori ma bende koro nochoto omiyo masira no nomako gi kamano, kendo kata kamano ne onge ng'ata ma bende nowito ngimagi. Nimekuja na gari kufika pale kwenda kupitana na gari nyingine Prado. Sasa nimeacha niweke gia nyingine ili hiyo Prado ipite, nami sasa nipite na hiyo gia nikienda kimoja mpaka kwa darajani. Sasa gia imekwama kuingia. Nikijaribu gia imekataa kuingia. Sasa nikijaribu sasa ningesema hii gari kumbe hadi inarudi nyuma. Sasa nikajaribu kuikatakata ili nipindue gari angalie penye imeenda, penye nimetokea. Imekwama, imeshindikana. Muda si muda tumestukia tuka hapa ndani. Mzigo tulitoka Migori, tulikuwa tunaelekea sehemu za Kolai. Karibu Mau. Kuna kini sisi lakini ameumia kiasi tu. Kwa watu watano. Chaka. Bestetana kendo tek. Wengache grupo. Kwa tumetoka Migori tulikuwa naelekea upande wa Nyatike. Sasa kufika hapa daraja gari ikafeli, breki ikakosekana. Kaanza kurudi nyuma. Dakika kidogo nimestukia tu tumeanguka kwenye maji ya Migori.